Nti Ajimabedu, don't play with us. Samle wada. Senke by chetire di bia. Kasamle nka we becho tiko. Samle wada over 2023 mu. Nti it's Hajimi na ye 2023 na no yesraw. Yesu atendidie bia ye do 2023 bia no. Yesu ye fan ko 2024 na emom no. Aka 3 minutes. 3 minutes we no enye wa atwene se obesuma wo mayefo. Obesuma doma bunofo ne domafo bia o ma adwene nya papa bia no. Wo de ba ye betwa. Wo de sia ye betu ama. And a peace advice nam dem out. Peace advice nam dem out. Aka 2 minutes. Nti abusuafo memma 2 minutes ne nso no online because I was say a 2023 no video we 2023 a video and I'm a year no. Nti 2024 no na I fresh aka 1 minute pe to 1 minute no me ba be pon Ajimabedu ma body ni na tofa e de amount ensawie Jack Daniels Janon. Mimawa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So we your first time any abomoden subscribe. Mia notification so send anytime bia ye di video betum no wonso sabe kan onye bia hwe uhwe a comment fa ho kire wadwen fa video no ho abusua like video no na share emo bia nso enye bi hwe medasi bebre abusua Mmrantiehene ana ekasa yo Mmrantiehene ana ekasa no na hwan ana Mmrantiehene eka na asem abusuafo enye obia se Dormaahene ana Mmrantiehene woka na asem edi asem ana woka Mmrantiehene se afifufro ye yesimu no woka kire Dormaahene se enuma na wo yeye ewo 2023 mu no maninsa enfa ma 2024 mu ose ensa no onum wia no onum jota no onum no maninfa sa no mani nyina emma 2024 mu biem ompese obeden obehu saade ni biem any history anu abetena hono se o kan history no wo se 2024 die wompese obeden obehu bibia se Dormaahene abetena ho se woka history na wose wonim na ensem a wakan so obebuso na so obetena bedwam no onum nsa na abusuafo obehwe nani na nani ayekọ because wakoye den wakohia abusuafo according to Mmrantiehene na wo sa be yeden wo beka history na history ni so enye ono ani krom history ana oyeden obeka na emmom Asante history ana obeyeden wobeka osis wonim no ye no ho se obeka Asante history biemu a ene 2024 yi die ebese 2023 de omde ye no ombema na humoko ombema na smell pepe ankasa so we die enke beye buru ta busuafo Mmrantiehene wose wo ka kire Dormaahene se enye ono ana ebeden oba beka Asante history wonim Asante history amamre no kura won hyeden nim no abeden wabeka Asante history into ono de wo ka kire no 2023 enoma bebre yeden ekoso won hwe na sa no mani nyina suntwa 2024 yi na nyesa odiba de a omo de beden omo de besi osi 2024 yi omo beden omo be promoti omo de omo ma obi anyeden emekeka ho asem emekeka nsem fu bia anyeden emfa Asante ho nti wo ka kire domafo nso se omo nkasa enkire omo hen no enye saa obetena honom social media so se obeka Asante history a ene ono so obetu omo nka ebusua momienko ni enkotie Mmrantiehene Dormaahene o hasiafo so FM me wate I think say right now Ghana for omasi afefufuru mu American times so na kabe say 15 minutes na yewura eye afefufuru mu na message amede ma wo ene say afia yewura mu no mesrew
emfasa jimi na wo de tena 2023 no emfa nkowura eye 2024 America for ye nyanwura 2024 intimi coming some me last a year me de ma wo se wo passing bia ye hia history fun bia e wo 2024 ye kowura mu enye sa wo no mindful ye betwuma wo maso wo de wo mindful ye betwum efom ama bia komani America has a fee aka 15 minutes and sane ye wura afefufuro mu ni aya abode foforo yempen kwasasem bia adwuma bedu tie de me ka kire no it's not a joke anymore America akaya 15 minutes ni ewura 2024 minim sasa mere wada minim pa so wona asoso afo aso femme o last message na me de ma o ento wani na nkoto o manfo anim eye domafo agimifo no mo last one na me de ma mo ye no ye pentoko ye entoko ye aduane ye betata mo akopum se mo bewu afiri wiase na emom no ye bom kokko e me wensa wa abontene biem enyoma boni a wode tena 2023 ye mpesa wode bewura mu 2024 ensawie jainom jotowie jainom abontene a betena se obeye dede jaye enkwasasem bia wudi bia ensem fata na emwa ahinie no jai fato emwa aka 15 minutes pe na ye wura 2024 eye American for na ye wuram samre wada minim pefese samre die wada ajimabedu samre die wada na emom no me ka kirew me de message we jaw minim se wo de wontrefo wo de utika kraka beba 2024 aba be ya abonofo domafo ye abonofo ena domafo ye sei ye de ye bo kokko ye tie baabi ye nka bi nhyiemu na emom no sa wo de ujimi samne de wura 2024 it go over you this time around enti adima badu o last one ya mede ma wono no 2024 America account only 14 minutes ni ewuram me mpem kwasasem bia adima badu me mpem kwasasem o message ya mede ma wono bafo wu me mpem kwasasem ye de ye pentoko enti wudi agro metwe ase akopem se ogbogbo 2024 so de afina matototo machines amede ama boys na ye ba mu krom ho ye mpem kwasasem bia nti sa wo tu baabi na wan ko anye din a ye betwitwa mu krom ho ni na wo dwale ni na ye betwa machines amatode ama boys na omu ye ho adwuma no ye de ba doma ho ye mpem kwasasem bia wei eye 15 minutes video na me di jawo minim pefese wo de won trefo ye wura 2024 mu no ya abode foforo ye mpem kwasasem bia we life nti se wonim pefese obeba biema aya ato yenkra na se wanto yenkra na obeya wo ho kwasasem bia na domafo ye ya abonofo ye mfa mu ho ya ka kirew peace advice na me de ma ono because 2023 ya no mo aboa ya bo papa ya brida mo papa oho afa papa Dormaahene oho afa papa o hwe asuko no metisem na mi jamu na mi di watem mi di watem eye minim de mi yo uti kakra se ose yenim de yo anaka se ne minim de me ya on minim de me ya paagima badu senia utimi ba abontene be bo nkra na ba no so no sa pepepe ene ye di be ye wo nti 2024 we no uno ma fo ma mu fa jimi ni ma 2024 enye sa ye be brida mo papa ye brindam wa beto kakanka ye pem kwasesem this time around ye be promote ye de ye ni time ye de ba be kontokwa this why wa adwene say wo de ntokwa sa be bi ma ka kire ye ni emfa yakode ni ye no mani na ento 2024 because ye de uni ye de asie aya aboabo ho wa mo aboabo de be ye wo wiasim no we peace message na me de ma we mi twa 14 minutes pe we aka 10 minutes pe na me de asoso de ama it message we enko utrim na dana so dae pen kwasasem bia wo me life e me gina ba bi me ye ti se e na wo be ka history e na mayasum nwie history kan bia no awunim ka ye mpe message bia samle nkofo bebre ewura 2024 mu America ye ne ye hwe wo mu ye ne ye hwe wiasem nyina ye ne ye hwe wiasem nyina ye hwe se wiasem nyina be ye din ansana
ye hu se okay ntotue bi ekoso bia no ya krakra ye chi kama ne ye jam ho ne ekọ because they say ni ahwa magana for mawura mu wan Switzerland for wan Germany for UK for I mean a lot ya hwa mu ama obi awura mawie because ye ne wa militias ye ne wa militias ye ne kan ewo mu ye ne kan ewo mu obi obekan bi enu ewo ye ne kan ewo mu am tell say ba ye ne kan ewo ye kasa na se wan tre wo ho na wan trefo a ye de ye mfa ho o ye bedi watempa ama ho ato nti ye serew agima badu anti badu on passam bia na fa utuo ni na fa to na se obeba na be educating Crawford, that's fine, we don't have any problem with you, but when you come out now be ya on so the message be can't cross be ni won kwasa enkwasa sem bi dia ye ntwema obi this time around ye ntwema a peace advice na me de ma wo o pa fa o mpenso so dia o partner baby na shi wi o de me kan o ta se adwuma badu o partner o baby na shi wi because ya body foforo aka 10 minutes ya body foforo ye mpen kwasasem bia samle America fo ye boye ho ban ye bogana fo ho ban ye mpen moade nti domafo mo a mo jimi no mamo mfasa ajimi suba tantan na mo hene edi mo animu abewen sawa abontene no ye mpen wo 2024 mu biem ye de ye tie ba bi ye dwene ho ye mpe kasa ye mpen kwasasem bia unhu si ye be kan ye history because history ni asete to a long time ye ni obi ani mom hye enti so ope na so be kan history ablamonten be kan history ye ni uni asem na emom no o be kan history na e me kan Asante for history ye mpe yi bia ye mpen kwasasem bia bia ya bre ni wantwi wantam wakam wa emse suenyansa adwumabadu afia ye wura mu make sure say o merensa ensane ya ade bia egu anim ase 2023 na emom no minim pefe say woni nananom bekasa na wo beti nananom ase nananom e wo so ukopo machew apetition wo be wiye ohini pemu pa na utini na asi fom e ma wo so le wo se wo mudi wo machi no me jimi wo abontene emrewafo ni nyina no ka kire mu se no more abakwasam fu bia na emom no beka abakwasam a obi an stopo yem pesuba tantan bia enfan fesuba tantan bia nkonkura 2024 mu yesrew so winim we mabani peace o because aka 8 minutes na America for the great country, you know, the almighty ni ewura 2024 ye nya nai ye ne ye kan ewum adwuma badu ye kan ewum yes o se me ka kire no ye ne ye kan ewum ti sa adwuma badu wan bra wo ho ase na wo be ye wo hadwene se ena adomafo ye abonofo ye abonofo ebeji winsem 2024 yetuo no ye mpepa ho ye nyi abuba mfirimu so the Jimmy ni ba say he should let the Jimmy be in yes and I make a channel no onfa Jimmy no onfa ntena 2023 no onfa ntena ho 2024 ne die eye peace obepa chawa obetimi aba na obepa ya chaw se Mmrantiehene abrante na wotena social media na wakanya nsasam de kire doma ye man ni ye no yesere mo mumyempa akwa na chaw yempen kwasasem bia unim so obeba 2024 we eya akonya kese de madomahene satam we mu nyina obetimi afanyansa na wosuanyansa bi afirimu sene ya obechia so o chia obetimi ayunsa bibi sei so sei na ohene chia yenye sei ti so oba enu twam a ontuma fira enye ontuma fira ye no ma bia ye pasa ontuma fira nye papa e wo so usua sene ye yifira ntoma wotase afi so no o chia enkoto te say good morning
emfa wonsa ento ayase wo de wonsa to ayase a ayase wo ya ye kodwo besia ni nyina ya ade bia enye afenso etoso biem ensawie ajimabadu meje wanye ensawie ya ade bia wo pe too much jana emwa wo obi na wo pensa ensentimi mwa wo life mu na nkan pesa wo tie akunya kese so hwe ade ba ko nsuso a aka 6 minutes ade ba ko a domafo ni nim ene se obi wo ha wo ye aduane ni eno nche se aduane wo mu hene ne Dormaahene o eye jimi ye ka aduanafo ye dosu bebrebe ebi se menya mfunso a tepaman hene wo ye aduane ni aduanafo ye dosu na emom na no nche se me hene ne tepaman hene anase no nche se me hene ene ajimabadu me hene a wodi mu oso ani ye bibia ye ni na adi ani die ma no eya Asante mawura period aka 5 minutes ajimabadu the great city the great country eya America hase ye ne ye bom ho ban muni na obia ewura 2023 mu aka 5 minutes nti Dormaahene ye mpen kwasasem bia ye mpe watwi wakami bia bi ono mindful mo history bi kan mo kan kire mo ho ye hia kwasasem bia nti message we aka 4 minutes mi di jaw 2023 suamu aba na fanim die fato ho what I say 2023 we suamu aba na fanim die fato ho ye mpen kwasasem bia na sa wode kwasasem di wura 2024 mu a ebe funu nti we no maintenance bia ye do wura mu a ye kire wo nyoma bia no e wo so ye hu ye so wa nya enyoma ye dia ena me be polish me page ni ye pa na me ba be di watama ma ho ato afin so ye ban so a ye ba ni fu nyenya ye mpen kwasasem nti ye srew aka 4 minutes pe ajimabadu na America for ye wura 2024 mu the great country o ma bia na obetimni no ho atoto America for osuo oboa ba bia aboa America enu ntine ya hwemo amamu ni na ma wura mu 2024 because akun bi be ba na se bibi be sia ye ne ye be hwe ne abo ho ban amamu e wo wiase mu ni na enu kra na America kiro ye ne ye be bo ho ban ye be block potholes bia e de amamu nti ajimabadu don't play with us samle wada senke by twetire ni bia kasamle nka we betwa tiko samle wada owura 2023 mu nti esa jimi na ye 2023 ni na no yesrew yeso atendidie bia ye di 2023 bia no yeso ye fan ko owura 2024 na emom no aka 3 minutes we no enye wa atwene se obesuma wo maefo obesuma doma bunofo ne domafo bia o ma adwene nya papa bia no wo de ba ye betwa wo de sia ye betu ama and a peace advice na mde ma aka 2 minutes nti abusuafo memma 2 minutes ne nso no online because I was say a 2023 no video we 2023 a video and I'm a year nti 2024 no na ye fresh aka 1 minute pe to 1 minute no me ba be pon ajimabadu ma bade ni na atofa e de ama ensanwie Jack Daniels jainom appetition jainom loka jainom bola so a wo prapra no japra enkra wo twetwu wo mu so mu na medi wachi ni jaye ye ko 2024 a critical and crucial time e was all the fadwene na wo toto man ye ade bia wo ye 2023 anye ye no Dormaahene jai mfasa ajimi ni mfangura dom mfangura 2024 yesrew tamaso abusiafo aha anam dimbesie abo 11:59 mpese ebobo 12 asumi abusiafo medamu nyina mase respect wa abusia ene Mmrantiehene ana motene kanu se
According to Mmrantiehene, was say a few way dear omu person behu Dormaahene se obeba betina bedwam so oyeden obeka Asante history na ni nyina nso no nabusuafo ne nsa esi ne nkyɛn a oyeden wo twafa ho enti osis wo pɛ asomdue die a ene afi we die wo ma ne nye afi a wo meka obi a history na mom ono ani history ana obeba beden obeka eba saa die na kyese asomdue ana busuafo ebeden ebeba wo ahanum eye Skeleton Man TV me see a tough from why ye the bebro nti se we your first time one any abomodia subscribe me notification so click on is any video bia ye the betumu no won so sabeka no nya bia hwe me dasi bebre